Pozdrav svima. Evo danas ću vam predstaviti jednu vrstu drveta. Radi se o Diospirus lotusu, koji inače spada u familiju Diospirusa, u koju spada i Diospirus kaki, koji je kod nas poznati kao kaki ili japanska jabuka. Ovo drvo potiče iz prostora Istočne Azije, Japana, Kine, pa čak se nalazi i na Himalajima. I dosta je izdrživo na niske temperature i bez problema izdrži temperature do otprilike minus 25 stepeni. Evo ovdje imam jedno drvo koje je staro oko 11-12 godina i ono je bilo staro oko 2 godine kada je izmrzlo. Te godine je bila temperatura od minus 26 i više. I evo vidite, inače je raslo kao drvo, a nakon izmrzavanja ovdje je sa strane puno ovakvih mladara izniklo. Međutim, pošto drvo ne trpi senku, svi ostali mladari su otpali i ostale su samo 2 grane od kojih je drvo počelo normalno da raste i evo sada se razvilo u veliko stablo, otprilike oko 4-4,5 metra visine. Inače, ovo drvo rađa jestive plodove, koji inače sada u novembru su još uvijek zeleni. Evo ovdje možete vidjeti i te plodove. Što se tiče Diospirus lotusa, drvo je jednodobno. Znači na svakom drvetu imamo samo jednu vrstu cvetova. Cvetovi mogu biti muški ili ženski. Ovo ovdje drvo što možete vidjeti je žensko drvo i na njemu imamo plodove. Ukoliko nemate muško drvo, imat ćete plodove, svejedno, međutim u plodovima se neće nalaziti seme. Ukoliko imate i muško i žensko drvo, tada ćete imati u ovim plodovima koje se nalaze na ženskom stablu, imat ćete i semenke. Može da bude od 1 do 5 semenki u svakom plodu. Inače, Diospirus lotus cveta dosta kasno i iz tog razloga i izbegne mrazeve. Ovako izgledaju ženski cvetovi Diospirus lotusa i pčele inače vole i muške i ženske cvetove da posećuju, ali ipak u većem broju posećuju muške cvetove koji služe samo za oprašivanje i oni nakon svoje svrhe otpadnu, dok ženski cvetovi nastavljaju sa rastom i iz njih se razvijaju mali plodići. Evo ovdje možete da vidite kako izgledaju i muški cvetovi sa stabla Diospirus lotusa i pčele inače obožavaju ove cvetove zato što u to vrijeme baš i nemaju neku cvetnu pašu i nakon toga ovi cvetovi će otpasti, dok na ženskom drvetu polako rastu plodići i oni su otprilike oko centimetar dužine. Evo sada ovdje imam na jednoj grani koja je otpala usled oluje plodiće, pa ću vam pokazati kako oni izgledaju. Evo, sada sam nabrao nekoliko plodića Diospirus lotusa. Inače, ovi plodovi su jako ukusni, međutim, u ovome trenutnom stadijumu kako izgledaju, oni su sada opori, kao i Diospirus kaki, to jest kaki. Ovi plodovi su opori, međutim, oni kada promene boju u tamniju boju, tek tada postaju jako ukusni i izgube svoj oporost. Plodovi otprilike sazrevaju od decembra, znači nekad malo ranije, ali otprilike u decembru su plodovi zreli. Oni kada izgledaju otprilike već ovako kao da su propali, tada su u stvari jestivi. Sada kad bi ih probali ovakve, bili bi skroz opori. Evo sada ću da pritisnem jedan plod da vidimo da li u ovom plodu ima koja semenka. Evo ovdje ima jedna semenka. Iz razloga zato što ja posjedujem i jednu i drugu vrstu, to jest i muško i žensko drvo. I iz tog razloga ima seme. Ovako, plodići su sitni, međutim dosta su ukusni.
kada dostignu svoju zrelost. Ovo drvo inače je dobro imati ukoliko ste pčelar, zato što ga stvarno pčele obožavaju. I sada je oktobar, polovina oktobra negde. Evo možete vidjeti i gore kako izgleda krošnja. Dosta je lišće otpalo i ostali su sitni plodići na granama. Evo ovdje da pomerim jednu granu da vidite kako izgledaju ti plodići. Grane su inače prepune plodova. Ono što je dobro kod ove vrste jeste da jako puno rađa ovih sitnih plodića. Tako da posle ja ih obično jedem već kada padne i sneg. Tada plodovi pod uticajem mraza promene boju i omekšaju i tada nestane tanin iz ovih plodova i možemo ih bez problema jesti i tada su u stvari i najukusniji. Evo sada ste vidjeli kako izgleda drvo Diospirus lotusa. Evo vidite kako izgledaju njegovi listovi, kako izgledaju plodovi i vidjeli ste kako izgledaju cvetovi na muškoj i ženskoj biljci i saznali ste na koji način da imate u vašim plodovima i semenke. Evo sada ste vidjeli moje otprilike oko 11-12 godina staro drvo Diospirus lotusa. Od snimanja prvog dela videa do danas je prošlo negde oko mjesec dana i u međuvremenu je bilo nekoliko mrazeva. Doduše nisu to bili baš jaki mrazevi, do -2 stepena i sada drvo izgleda ovako. Evo pogledajte, svo lišće je otpalo i sada su ostali samo na granama mali plodovi lotusa. Evo sada ću prići da vam pokažem i kako oni izgledaju trenutno. Evo vidite, došlo je do promjene boje. Sada plodovi više nisu skroz narandžasti kao što su bili pre mjesec dana. I ovi plodovi sada već polako kreću da sazrevaju i još malo pa će biti jestivi. Sada već poneki plod je i spreman za jelo. I ovi plodovi sada ne bi bili toliko opori kada bi ih jeli. Sada ću vam pokazati i kako izgledaju plodovi koji su već spremni za jelo. Evo ovdje dole imam nekoliko plodova. To je grančica otpala sa drveta. I ti plodovi su već spremni za jelo. Oni su za razliku od ovih plodova na granama više plavičaste boje. I sada ću vam pokazati plod pored ploda kako on izgleda. Evo ovdje imam jedan plod. Ovdje ćemo da uberemo drugi plod. I evo vidite. Ovaj tamni plod, tamno plavi plod je plod koji je spreman za jelo, a ovaj drugi tek polako sazreva. Evo sada ćemo da pritisnemo da vidite meso kako izgleda na ovom plodu. Ono je žute boje, sada ću probati i da li je oporo ili nije. Još uvijek je blago oporo, a ovako izgleda plod koji je zreo. Sada ću njega da pritisnem. Vidite da je njegovo meso tamnije boje. Evo sada, kod prvog ploda što sam pojeo, počinje opor da se širi u ustima. Plod je u stvari jako opor, a ovaj plod ne bi smeo biti više ni malo opor. Ovaj plod drugi što sam pojeo je skroz jestiv, znači nije ni malo opor. Tako da, evo ovako. Znači ovi plodovi koji su tamnije, tamno plave boje, oni su u stvari spremni za jelo. To je ovaj plod ovdje, na primjer, i ovaj pored njega. A oni plodovi koji su više narandžasti, oni još uvijek nisu spremni za jelo. I moramo sačekati još neko vreme da prođe, da bi ti plodovi bili spremni za jelo i da ne bi više bili opori, znači da bi izgubili svoj oporost. Evo pogledajte koja količina ima tih malih plodića na ovom drvetu.
Sve grane su pune, pogotovo u gornjem delu. I sada ovi plodovi koji su promenili boje u plavu, njih možemo već da jedemo. To je na primjer ovi ovde plodovi, nekoliko plodova što imam. Oni su svi već spremni za jelo. Ovde se radi o tome da je otpala grana. Evo sad ću da skinem tu granu, pa ćete vidjeti. Znači to je pukla grana sa stabla i iz tog razloga su i plodovi ranije sazreli. Evo ovde su ti plodovi. A ovi plodovi koji su na drvetu, ima po neki je već zreo, a većina je još uvijek narandžast plod. Evo pogledajte, znači ovi plodovi su baš narandžasti jako i oni su skroz opori. Dok poneki tamni plod, kao što je ovaj ovde, i ove dva, na primjer, ploda, oni su već spremni za jelo. Inače, pošto Diospyros kaki i Diospyros lotus spadaju u istu, znači srodni su u istu familiju, Diospyros lotus se najčešće koristi kao podloga za kalemenje kakije. Evo ovde možete vidjeti i kako izgleda jedan takav kalem. U donjem delu se nalazi Diospyros lotus, a u gornjem se nalazi sorta kakija. A ovde možete vidjeti i kolika je razlika u krupnoći plodova između Diospyros lotusa i Diospyros kakija. Evo sada ste vidjeli i saznali nešto više o ovoj vrsti, koja inače ima jestive plodove koji sazrevaju kada već počnu mrazevi, znači negdje otprilike krajem novembra, u decembru, pa čak i u januaru možda da ih jedemo. Često se dešava da plodovi budu na drvetu i padne sneg i onda polako, malo po malo beremo i jedemo te plodove. Pozdrav svima!